Naam, sayaqulu sufaha'u aray jofoɓe ɓe wiya wandi islam kañum kala tawɗo wona julɗo wona gollitiro sere islam hara islam ko kontimo ko jofojo. Aray jofoɓe ɓe wiya minan nasi immorde yimɓeɓe ma wallahum hara ko hunɗum huccintini ɓe ko hunɗum fewtini ɓe julɓe an qiblatim e ga qibla maɓɓe allati on kanumo ɓe laatino alayha e hoore mum. Sababu nuzul ɗum andi nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam e nder duuɓi tati ɗi ɓe juuli ɗin Makka hari ko Palestine fewtete. Ɓaɓe eggiɓe senike Madina ɓe fewtuno kadi Palestine lebbi 16 ma lebbi 17 no ɓe inni en ka tafsir Ibn Kathir e ka Ahmadu Sawi e ka Tabari. Lebbi 16 ma lebbi 17 no ɓuri jikkude lebbi 16 mana hitande lebbi 4 tawi ko Palestine woni ko ɓe fewtata. On so Allah subhanahu wa ta'ala en yiye aya le joni ɓurɗo ɓanginde on Allah dal qad nara taqalluba wajhika fi sama min yi ko waylitata yeso maɗa gonkon ka asama sinelaɗo fokkiti fewtude baytul maqdis juula so ɓe tawni juɗɗin habbirgol ɓe tiggito Allah ɓe daramo safe haray ɓe faala yende miɗo faala Allah ya wattir qibla on ka juulirde am Makka kam iwi toon ka leydi kam jibina ɗon Allah dali falami walliyanna kamin fewtinte qibla tan qibla tardaha mo welaɗa on mo suɓiɗa on. Joni noon de Allah subhanahu wa ta'ala sansuno qibla on ɓawɗi lebbi 16 feƴƴi aliyawde annasara e mushrikinaɓe ɓe inni o kon ɗum itti ɓe e fewtugol kaɓe wonno fewtude ɗon andi ɓe tigi ɓe hoolaki koɓe joppi kon donc andi koɓe juuluno to kon fo muɗum perdi boni on sumati noon Allah subhanahu wa ta'ala jippini o aya qul wiu lillahi l mashriqu ko Allah wodani funnange al maghribu e hirnange siko funnange fewta juula ko Allah juulana ko Allah jeeyi ton siko hirnange fewta juula ko Allah juulana ko Allah jeeyi ton yaadimo fewna man sha mo yiɗi fewnde ila siratin faade ila mustaqimin fewngol wa kadalika kon ni ja'alnakum min waɗi yo ummatan mofte onon julɓe ɓen ono mofte Muhammadu ɗan wasatan hakkundeje hakkindiɗe litakunu fi o laato shuhada seedi toytoɓe alannasi e hoore yimɓe ɓen wonde annabaɓe maɓɓe ɓe yettinno wa yakuna rasulu nelaɗon kadi laato aleykum e dow moɗon shahidan seede wa ma ja'alna al qibla Allah daali min waɗiraɗo qibla allati o kunta alayha mo laatiɗa e hoore mum mi mana fewtugol Palestine juula min waɗirali ɗum illa li na'lama siwonayo min andu man yattabi'u rasula ko hombo jokkata nelaɗo on ɓaawo qibla on sansama wattama Makka mimman yanqalibu e ko hombo kadi woni ko ruttoto ala aqibaye ɓaawo mo inna min o oye baytul maqdis kam wotuno juulude ɗon ko ɗon mi fewtata Allah sansirali qibla on fi wasi to duwaka fewtede ma si toon fewtama o jaɓata ko sansiri ɗum ko darugol ko hombo accitata ko wuti kon jokkane laaɗo Allah o jarriboto yimɓe ɓen e ko hombo innata minga kami wuti ɗon ko ɗon mi fewnata ko en sikoni kanata ɗum laatike sansegol qibla on ɓaawo wowtinoɗa ɗum laatike la kabira tan ko sattu ɗum illa ala alladina sownayi ɗo ɓen hada allahu ɓe Allah fewni yo Allah on fewnu en wama kana Allah wonali li yudi'a mo yeeɓa imanakum iman mo on kon ɗon sababu nuzuli o naali mo yeeɓa iman mo on ko ɓaaɓe immike ɓe lollini julɓe ɓen ko fewti juuli kon Palestine ɗum ɗon fof boni joni ko fuɗɗitagol sahabaɓe goo fuɗɗi mapade enele ko gonga ɓe fuɗɗi mapade Allah jippini oya wonde oye Allah yeɓata golle moɗon ɗen ko kanko wino yon fewtu Palestine ko kanko kadi wi yon fewtu Makka fo muɗum o jaɓi inna Allah nden Allah binna se yimɓe ɓe lara ufun ko hinnotoɗo ɓe rahimun ko yurmeteɗo ɓe Allah ko yurmeteɗo ɓe o bonnata golleli maɓɓe ɗin ɓaɗa nara Allah dal gomɗime yi taqalluba wajhi ka waylutugol yeeso maɗa gon fi sama e ka asama faalayo min sansane qibla on min fewtinane Makka min jaɓi fala mi walli yannaka min fewtinte ila hande qibla tan e qibla tardaha mo welaɗa on ila hande fa walli fewtin wajhaka yeeso maɗa gon chatre al masjidil haram hella ka suudu Allah teddundu daare ko andirton Allah ko jon yurmede si Allah innuno fewtu ka suudu Allah teddundu mi mana Makka harayno kala dariɗo fewti e ka suudu Kaaba julde tawi mo woppiti iro wuddere meselal harayno julde makko nden jaɓetake kono Allah subhanahu wa ta'ala daali chatre al masjidil haram ko telen juulirde Allah teddunde nden ko ya hotto tun miijoɗa ha fellita suudu Kaaba ko hella ɗo hikkori fewta ɗon haɓɓaki ko beeyo ciifol siife ka sujjata ɗon ngol naɓe ha ngol tuggoye ka Kaaba nayongol sellu koye taw tun ko hella to woniri suudu Kaaba par ce que on yiya woɓɓe hino wadda discussion hoy e juulirɗe ka juulete ma e centre commercial ji ka juulete ma e ngeru
wonde no woofi qibla ma no warrini ma no warrini haray ɗum si tawi hino wawo sansade yo sanse si tawi noon lannama mahede na ko gasoto sansade siko ngeru hum hino wawe sansade siko pakkam hino wawe sansade amma si darnama gasata ko sansade terte ɗon juule ella ala e mum ko chatra o inna koyo fewte telen ton Allah daari ila hande wa haythuma kuntum kala ka laati ɗon onon mofte Muhammadu ɗen fa wallu fewtine wujuha ko ngeke mon ɗen chatrahu hella suudu kaaba no o anndi ko fiyon ɗum Allah inni yo nelaaɗo fewtu ton o yilti o inni enen kadi yon fewtu ton himo anndi koye satta koye woɓɓe daroyto inna ko nelaaɗo tungo yamira fa walli waji haka fewti yeeso ma ngon ɗum ko mufrat chatre al masjidil haram ka hella suudu Allah teddundu menen men tawaka ɗum ko waɗi si Allah repeti o inni wa haythuma kuntum awa fiita goɗɗo wowloy ɗum fewte kala ka won ɗon kala ka laati ɗon fa wallu fewtine wujuhakum chatra wa inna alladina ande no ɓe utul kitaba hokkaɓe defte la yalamuna hiɓe ande annahu no suudu kaaba alhaqu ko annahu no qur'an alhaqu ko nde gonga min rabbi modde ka joomi maɓɓe wona wasi ɓe anda wama llahu allah wona alɓe wafilin ko welsiɗiɗo amma yamuno gay ko ɓen gollude kon wala in atayta alladina wallahi sa addani ɓe utul kitaba hokkaɓe defte bi kulli ayatin kala mande kala aya kala dalil hollu ɗum qur'an ko gonga hollu ɗum an kadi ko a gonga hollu ɗum ko a nelaɗo Allah daali wallahi ma tawi ɓe jokkata qiblata ka qibla maɗa on fes wama anta wa an kadi a wonali bitabin qibla tam jokko qibla maɓɓe on wama baduhum wonali yoga e maɓɓe goy kamɓe tigi bitabi no jokka qiblata badin qibla yoga on yaal keretim ɓen o yiya ndu cociruɗa no fewtinira funnangue ruɗa no fewtinira hirnangue eyi kamɓe hoore maɓɓe ɓe ala e hunde wotere ɓe feppa o andi Allah haalanno en ka darsu men ka nisfu kat ɗa wonde man nasi tawi tum ɓe tawtalima awa kamɓe kadi fa innama hum fi shiqaq kamɓe kadi kala ka ɓe yaari toon ɓe wonoye e lutodira tawi tu woni ɓe jaɓali fewtude ɓe jaɓa ko jaɓuɗa kon ɓe wonoyta kamɓe kadi e hunde wotere ɗi gandi Allah no signalin ɗum toon Allah daari wala in ittaba'ata wallahi sa jokki ahwam ko welata ɓe ko min mbaadi ma ja'aka ɓawa ko ko arma ɗo min al ilmi immorde al gandal innaka no an idan on tumala min azalimin hara a jeyama e toñuɓe alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe min okki deftere nden yarifunahu hiɓe andi deftere nden kama yarifunahu wono ɓe andirino alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe min okki defte ɗen al yahuda en nasara yarifunahu hiɓe andi Muhammadu wona wasi ɓe andamo kama yarifuna abinahum wono ɓe andiri noon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen saabu fi makko no windaka defte maɓɓe ha ɓangi wa inna fariqan ande no feddego minhum ɓe maɓɓe la yaktumuna al haqqa ɓe suuɗude gonga kam wahum hara kamɓe yalamuna ɓe andi pelletele ko gonga honɗum wonde Muhammadu ko nelaɗo ko gonga qur'an ko gonga awale gonga suuɗotako sinangue fuɗi jungo on mbata alhaqqu gon kami rabbika koye modde ka jomma fala takunanna wallahi yandi wata ala to minal mumtarina jeeyaɗo e sikkitiɓe nelaɗo sikkitaki ko enen wolana wali kullin no wodani kala mofte wiji ha toon fewtande qibla huwa hara koye on qibla ɗon mo walli ha won koɓe fewtata yimɓe annabi Musa ɓe no waɗanano ka fewta yimɓe annabi Isa no waɗanano ka fewta awa enen mofte Muhammadu enen kadi en waɗanama yo en fewtu masjidil haram woniri ɓe funnangue Makka ko hirnangue fewtata juula woniri ɓe hirnangue Makka ko funnangue fewtata juula fastabiqul hayrati adodiri e waɗugol ko golle moƴƴe musidɓe julɓe si wiyama fi sabilillahi fi ɗum ɗo na si wiyama fi sabilillahi fi ɗum ɗa adodiri e waɗugol golle moƴƴe si waɓu to on heewi adodiri e sallikagol mo juula an e gorema on heeɓi moyen ko hajjiroyon adamo adodiri e yahugol hajju bi mana dende nangal gollel moƴƴi ɗin adodiri wota goto jaɓo wonde sakkitiɗo aynama takunu kala ka laati ɗon ɗo ya'ti bikumullahu Allah adda on jami'an e dendagal wonɗo e nder kuruwo wonɗo e nder anesiwo wonɗo e nder vilawo goto kala mo duuɓi mum ɗi lanni Allah subhanahu wa ta'ala on yahanaymo bi mana Allah imminay ko yahanamo anda inna Allah andeno Allah ala kulli shay'in dow kala onde gadi ɗum ko wawɗo wa min haythu kharajta kala ka yaltuɗa Muhammadu fo walli fewtin wajjaka yeeso ma ngon shatral masjidil haram telen ka suudu Allah teddundu ila ɗo wa innahu no suudu Allah ndu lal haqqu wallahi ko ndu gonga min rabbika immode ka joomi ma ma ɗum wa innahu no qur'an lal haqqu kone gonga min rabbika immode ka joomi ma fo no ari e tafsir wa mallahu Allah wonali bi ghafilin ko welsindiɗo amma ta'maluna ko wonɗon gollude kon wa min haythu kharajta kala ka yaltuɗa fa walli fewtin Allah hino fillito wajhaka yeeso maɗa ngon shatral masjidil haram telen ka suudu Allah teddundu wona be ko taw ko e mayru sa heeɓi feere fewtugo e mayru tigi tigi ko ɗum ɗaɓɓa kono so tawi woni asutakindu si woppiti ella ala e mum yo taw tum a tewaki woppinɗa
wa haytuma kuntum kala ka laati ɗon e aduna Allah on fa wallu fewtini wujuhakum geeke mon e chatrahu hellamayo ko Allah waɗiri onon julɓe en fof yo won ine ko yon fewtu e nokku gotum e hunde wotere li alla yakuna ko fi wata laatano linnasi yimɓe hedditiɓe taw ɓen wona julɓe alaykum e hoore moɗon hujjatun hujja fiita ɓen ay ɓe julɓe e hoore mum feppa ɓeyano fewtato ɓeyano fewtato ko fi on hujja iw illa alladina sowona ɓen zalamu toñi ɓe minhum e maɓɓe ɓen ɗon none no renorɗa e maɓɓe o adaɗata fala takhshawhum wo tan hulɓe wakhshawni hulelan min Allah walla utimma fi yomi timmi nimati nema an on aleykum e dow mo on wala allakum no gasa onon tata du noon feewa kon ɗo woni timmingol nema makko kan e hoore me en ko naadugol en aljanna ko neɓaɗa neminede en tant que natal aljanna ara e nema kan timmali yo Allah timmina e nema makko kan kama arsalna wano men neliri fikum e moɗo rasulan nelaɗo minkum jeyaɗo e mo on yatlu aleykum himo janggana on ayatina ayaji amen ɗen wo zakkikum himo laɓɓina wa yuallimukumul kitaba himo andina on deftere nde wal hikmata e sunna o wa yuallimukum himo andina on malam takunu konkon laatanoki ta'lamuna hiɗon andi fadkuruni jante inde Allah nden andite fi an hulollan adkurkum min kadi mi janto inde mon nden mi andita fimo on wota on yejjitan so yejjitila mi yejjitay on si tawi noon an a yejjiti Allah hunde lorratamo a kanko noon so yejjitima a maayi a tampi a hayri a perdi washkuruli yette nemaji an ɗin mi ɓeydana on wala takfuruni wota on yeddan son yeddilan mi ɗuytay son yeddilan mi jaɓitay nema on e hoore mon ya ayuha alladina amanu kono yo gomdimɓe istainu wallinore bisabri muñal wassolati e julde inna allaha no Allah ma assabirina mo wonde muñiɓe yallah waɗe muñiɓe yallah subahana taala aliw e noon kadi e hoore men jarrabuyeji gasotoɗi muñade ɗin saabu goɗɗi goo no metti muñade yallah liɓu hoore men ko metta muñade kon ɓay mo muññike ko waɗa mo muññike ko heeɓi e musiba baraji buyno e mum yallah hokkoren ko weli muññade kon wala taqulu watan wiya liman yuqtalu wonande on waraɗo fi sabilillah e ɓantugol lawdine Allah mo watun ɓen ko mayɓe la mo maayi e jihadi on wiyatake mayɗo ko gonga o maayi kono maygol makko e wurnitegol makko yaha ka aljannaji ko wotum bal sikoni ahya on koɓe wurɓe walakin sikoni la tashuruna on sowa annude haala dare wala nabil wannakum wallahi min jarriboray on Allah o huuɗigoy kadi ko moƴƴuɗon fewuɗo wo kono waɗi si o huuɗi ko ɓa joni an wata sikko fiiɓay a juuli a janggi a hoori a itti zakka haray ɓiɗɗo ma duwaka mayde ma a duwaka nawnude ma a duwaka majjirede ma sumirede ma a duwaka perdude ma a duwaka heɓude ayɓe yimmiɓe compteur ma an ɗum no mapinma ko ya itto haqqille maɗen ɗon ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa a hewtatane laaɗo sallallah alih w sallam o jibini ɓiɓɓe jeeɗiɗo jeegoɓɓen fof muɗum ɓe surru ko aduna ɗo ko goto on ɓe acci aduna ɓeya fof ɓe surru wontiri yeeso maɓɓe Allah daali wallahi min jarriboray on bi shay'in piihoy kowoni tun ɗuɗata ko seeɗa minal khawfi immorde e kulol wal juu'i e heege wona ko sine ɗuytanede minal amwali immorde e jawle wal anfusi e wonkiji wa samarati e ɓiɓɓe leɗɗe min jarriboray on ɗum kono ko seeɗa joni noon so tawi woni jarrabuye ko Allah foduno seeɗa yiltike woni buyi haray joni ko ya dartu haray Allah ko marno jarriborgal makon fiya hulmo fiya ɗoftomo haray joni na on jarrabuye ɗon tun andu bakkatuji maɗin jilli siko jarrabuye Allah on ko seeɗa o waɗata o neɓinta kadi haray o itti si tawi ni jarrabuye wil buy ari ngil woni kadi ha neeɓi ɓay shay'un ko seeɗa si tawi tun ngil janɗi andu wattu yiili tuubu ruttoɗa andu haray jarrabuye Allah on jillodiri kadi e joddi bakkatuji maɗi marɗa siko jarrabuye Allah on tun o ɗuɗata o neɓata haray noon enen guineyen miɗo toro en yo en tuubu ruttoɗen ko Allah subahana taala enen jarrabuye men ila 1958 o iwali bimbi be bimbi himo ɓeydude janɗude himo ɓeydude agrafade himo ɓeydude sattude wona o jarrabuyeɗo Allah fodi jillodiri woni e bakkatuji men ɗi wa bashiri sabirina weltinir muñiɓɓen alladina ɓen ɓe andanɗa hoorema ida asabatum sebiɓe musibatun musiba qalu ko ɓe innata inna minen lillahi ko Allah jeeyi men ko Allah men wodani wa innano minen ilayhi ko faade ka makko rajiu noon komin ruttoto ulaika ɓeeɗo alayhim woni e dow maɓɓe salawatun moƴƴere salawatun yurmede min rabbi imorde ka joomi maɓɓe wa rahmatun e yurmede ulaika ɓeeɗo humul muhtadun ko ɓeeɗo woni fewɓe hare si Allah subahana taala on jarribe kema ko sabi mbinta yo jarrabu yon iw ko ɗiɗo piiji nayyi gogo ilaka yani ɗon pan muñoɗa hara accali ha laawo si muñoɗa saabu nelaɗo maki assabru indama sadumatil ula ko wiyete muñal ka pan arano ka waɗi ɗon muñoɗa so tawi a wi musiba a muñaki ha yimɓe wattide he ɓay wulluɗa wulla o artata fanko kisa ma ɗum ɗo lannama wujjede ma lanni sumude ɗum ɗo artata fanko kisa so
tawi yehi ha ɗon si muñiɗa ko ya anndu ɗum ko alama a muññaki ko ɓaaron ko amara baraji kaka waɗi ɗon ɗo ya nande ɗin konguɗi muññoɗaki samɓe tawa a muññike ɗum ko go'o. ɗiɗi hooloɗa hoɗɗoɗa jarrabuyemo Allah waɗi hoore ma on o luttata o iway sabu Allah no daali hadisul qudusi ana inda zanni abdi bi min miɗo woni kala ka jiyaɗa on sikkilan ɗum so liɓi jarrabuye on to so kon e hoore ma a hoolike kon iwata haray andu kon iwata. Tati haray tuuboɗa ruttoɗa e bakkatuji ɗi jogiɗa ɗin tuuba ruttoɗa iwa e majji. Nayi waɗa adkar haray musidɓe julɓe mi wasike en enen guinéen waɗugol ɗiɗo piiji nayi iwen e o sattede o crise. Ande wona sansugol premier ministre ittata o jarrabuye, wona sansugol président ittata o jarrabuye. ila l'an 2007 tun heeɓi ka wonɗen ɗo so rimi premier ministre ɓe nomana ɗen ɓen ɗo on tawa yehinayo ma joo hani pottaki hiɓɓe. Donc haray miɗo faalayo en tuubu ruttoɗen iwen e ɗi bakkatuji min wata on sikko en mara bakkatu hiɗen mari bakkatu hooloɗen kadi Allah ittay no woodi hooliɓe wonde jarrabuyeji lagine ɗin iwata seede on sa a fuɗɗi yewtude e maɓɓe ɓenne lagine ɗo siwa gasi lagine ɗo siwa marsi andi ɓe ɗo hoolaki wonde iway tawi ɗe nanon ko ya hoolo hewti ka marsa Allah daali wa ulaika humul muhtaduna ko ɓe ɗon fewɓe. Inna safa nde no safa wal marwata e marwa ɗum ko pelloy ɗiɗoy wangete koy yahete koy wonande yawɗo hajju ma umra. Allah daali min sha'airillahi ɗum ko jeyaɗe e mandeji Allah ni faman hajjal bayta kala hajjoyɗo ka suudu kaaba wi'ita mara ma o waɗi umra fala junaha alayhi haray bakkatu fawakimo an yattawafa nde o wangoto bihima e ɗeɗo pelle ɗiɗi. o man tatawwa hayran kala ɓeyduɗo moƴƴere e hoore moƴƴere nde o yamira nden o golli ko o yamira kon ha o gayni o ɓeydi fa inna allaha ray Allah shakirun ko o jarnowo mo ko yettiniɗo alimun ko anduɗo kadi wonde o golli ko o duwa kon o timmini o yiltiki o ɓeyditi haray Allah subhanahu wa ta'ala ko anduɗo ɗum. Sababu nuzul wonde haray safa e marwa mo yehi hajjuma umura bakkatu faakimo nde o wangoto e majje sahaba ɓen ka fuɗɗode dina islam ɗon andi adi islam arde goy kadi hari hajjete hajju no annabi ibrahima hajjirayno noon tawani no hajjete ko woni jiiɓama bonnama sansama tawi noon hari fewdo jahili kadi ɓe wangoytono ɓe yahayno hakkude safa e marwa ɓe waɗayno sa'yu bayna safa wal marwa jonnon islam kadi ari hani sa'yu waɗete bayna safa e marwa sahabaɓe goo inni moodi awa ɗo noon hella ɗo hajju jahili ngu e hajju dina ngu woni gotum moodi min ɓa hari fewdo jahili yahete safa e marwa moodi haray min no mettanilam fiika dina ɗo yahugol safa e marwa fi wota wonu gotum Allah noon jippini o ayni o wonata gotum haray yahe ɓittere o ala e mum. inna alladina ande no ɓe yaktumuna suuɗoɓe ma anzalna ko min jippini minal bayinati immodde e ɓanganduyeji feŋiɗi wal huda e peewal min mbaɗi ma bayyannaho ɓawa men ɓangini ɗum min laɓɓinani ɗum linnasi wonande yimɓe ɓen fil kitabe ka nder deftere moodi ɓe waɗali ko kelɗi ulayka ɓeɗo yal'anuhumullahu Allah huɗayɓe wa yal'anuhumullahu inuna huɗoɓe fof huɗayɓe. anden noon suuɗugol koko Allah ɓangini ka deftere wota en sikku ko alyahuda e nasara waɗayno kon tun taƴugol ɗerol ngol ɓorangol suuɗa ma montugol aya on suuɗa mo sansa winda aya goo wona ɗum toon ko fanda an kadi ɗa wawi janngude aya qur'an ɗo ha moƴƴa golli ha moƴƴa faamamo firamo fof anda hiɗa andimo ronkamo gollitirde aray a suuɗimo hande kadi yimɓe ɓen ko innata kaari hino janggi a ɓuura kaari gandal kono hay kaari waɗali koko waɗɗa ɗo ma hay kaari accali koko accuɗa ɗo andi a suuɗi ayan koyen wattu illa alladina sona ɓen tabu tubu ɓe waslahu ɓe moƴƴini wa bayyanu ɓe ɓangini koɓe suuɗi kon fawlay kare ɓen ɗon Allah daali a tuuba alay mi jaɓanoyɓe tuubuye jaka kala tawɗo wona ɗum haray Allah jaɓantamo tuubuye Allah daali wa ana tawwabu komin jaɓo tuubuye arhimu yurmeteɗo. inna alladina ande no ɓen kafaru yidde ɓe o matuɓe ma yohom kamɓe kuffarum koɓe heferaɓe ɓe meeɗali wiide la ilaha illallah ulayka ɓeɗo alayhim woni e hoore maɓɓe laanatullahi kuddi Allah ni wal malaikate e malaika ɓe wonnase yimɓe ɓe ajmaina ɓe dendagal khalidina fiha ko ɓe luttoɓe nder kuddi ndin ɓe yaltata la yukhaffafu anhum hoynanoytake wel adabu lette ɗen ñande dargal wala hum ɓe wonal kadi yunzaruna nettinanteɓe ha janggo wa ilahukum reweteɗo mo ilahun ko reweteɗo wahidun goto la ilaha ala reweteɗo illa huwa sowna on ɗon ko honno wiyete arrahmanu rrahim mi mana ko nemino julɓe e kefere ko aduna ɗo nemino gonɓe ɓen tun ka lahar inna fi ikhtilafi lleyl inna fi khalqi samawat
ande woni e tagigol ɗiɗo kam muuli jeeɗiɗi hippodirɗi hoore men ɗo wal ardi e ndiɗo leydi wahtilafi leyli e luutidirgol oɗo jemma wonna hara e o ñallal ayi e jemma on no yaha ñallal ngal ara ananata hito ananata no utto enen haysiko baafal oto omdeten ɗo wonɓe ɗon ɓen fof nanay ko waɗi kon king Allah adda e jemma on sudda aduna on fof nde wotere niɓɓita ananata hito ananata no waɗa ket enen hay ko ampol hum ɗannin ɗen waɗay ket sen huɓɓin kon kadi waɗay ket Allah adda e daneri ngal ñallal jalbina annan fof nde wotere ananata no waɗa king ananata no waɗa ket mais ande no luutidirgol o jemma e o ñalorma wal fulki e ɗe laaɗe Allah tiɗe tajiri wonɗe dogude fil bahri kabaru bima yanfa unnasa kono nafa yimɓeɓe na kono nafa Allah bato ala koste ɗo fiyo Allah heɓa ko ñaama bato de pes ala garde ɗo fiyo Allah heɓa liƴƴi bato ala koste ɗo fiyo Allah heɓa marchandise koko nafa yimɓeɓe wama ansalallahi koko Allah jippini mina sama etik asama min ma en immorde e ndiyam fa haya bihi o wurnitide sabu ɗan ndiyam al arda leydi ndi mbaɗa mawti ha ɓawa ko ndi yorunoko wa basta o sakete fiha e mayri min kulli dabbatin immorde kala mimmino tongel wa tasrifi riyahi e wurtegol ɗiɗo keneeli hiɗi wifa jemma ala ñalorma ala wassahabi e ɗeɗo duule almusakhari ɗeltaɗe bayna sama e hakkude asma wal ardi e leydi ɓayi e duulere teddude moolanade hino yaaha nde yanata hunde tambakinde nde yanata wallahi woni e ɗum ɗo so miijitike on taskike ɗan ndiyam ko arata leydi ndin hecciɗa fuɗa o jemma no yaaha ngal ñallal no ara hunde leetata hunde tultata ɗi kammudi no dow ha hande ɗi yanali ɗi renouvelaka ɗi leydi ha hande renouvelaka ɗe duule ha hande nanali ka duulere yani ɗi keneli haynde wotere ɗi salaki wifude sa mijitike ɗum ɗo a taway wallahi ɗum ɗo la ayatin commandeji le komin wonande ɓe yaqiluna ɓe no haqqila taskagol ɗum ɗo ɓeyday iman e ɓeyday kulol Allah ɓeyday gandal wa minan nas hino jeeya yimɓe ɓen man yattahidu wonmo no jogi to min dunillahi ko hewta Allah andadan sanam ko ɓe rewa yuhibbunahum hara noon hiɓe yiɗi ɗin sanamuji ka hobbillahi wona ɓe yiɗiri Allah noon walladina amanu amma ɓeɗo gomɗinɓe kañum ashaddu hubban lillahi ko Allah ɓe ɓuuri sattude gigol hiɓe yiɗi Allah ɓuuri ko woni wo walaw yara alladina hara yi'ayno ɓeɗo zalamu woɓɓe toñude hande hara ɓe yi'ayno id yarawnal adaba tuma nde ɓe yi'oyi lette ɗen ñande dargal ko honno ɓe positionori ko honno ɓe perdiri ko honno ɓe hayriri nini ka ɓe wonɗo hara ɓe yi'ayno ɗum ɓe famayno annal ɓuwata jaka let wonde no doole ɗen lillahi ko Allah jeeɗe jami an ɗe den ndagal ɓe anday jaka wona militaire jogui doole wona sandarme wona président wona ministre wona jawdi si ɓe yi'ayno ɗum ɓe andayno ko Allah jogui doole ɗen enen noon en yetti Allah o holli en ɗum en andi ko Allah jogui doole ɗen yo Allah hokkor en doole makko ɗen mi torki Allah wa anna Allah e wonde Allah shadidul adabi ko tiɗuɗo ledde ede tabarra alladina tumande woɗɗitoytoɓen uttubi'u jokkanoɓe min alladina immorde ɓen ittaba'u jokkunoɓe wara'ul adaba ɓe yalette ɗen wata qatta atu taƴa bihim e maɓɓe al asbabu jokkalle ɗen mbimana groupe aji ɗin mbimana relation ji ɗin taƴa bono hakkude maɓɓe tumande ɓe lette ɗen jokkanoɓe ɓen ɗoftaɓe ɓen ka aduna ga ɓe dogoya ɓe pottito jokkunoɓe ɓe ɓen ka aduna ɓenna menen hunde aldairum wa qala alladina e wiya ɓen ittaba'u jokkuɓe law anna lana hara hino wodannomen menen kadi karratan ruttorgal ka aduna fana tabarra'a minhum menen kadi min woɗɗitotono e maɓɓe kama tabarra'u minna wano ɓe woɗɗitori noon e amen ɗo hande ɓe mana ko jokkuɓe ɓen ko tawi komɓe ɓe jokki ɓen dogui pottitike ɓe on nin semo ɓe heeɓi ɗon ko ɗum addi ɓe wolu ɗum donc sa jokka e goɗɗo jokkumo e hoore qur'an e sunna si wona ɗum anin so yayi ko jokkuɗamo kon kanko kadi onin so yayi ko jokkunoɗamo kon kadalika wanni yurihimullah Allah on holliri ɓe amalahum golleli maɓɓe ɗin hasaratin kan ninse ka perdi alayhim e hoore maɓɓe woma hum ɓe wonali bi harijina yaltoɓe minan nari immorde yite ngel ya ayuhannas kono yo yimɓe kulu ñaame mimma fil ardi dendanagal koni kon ka leydi halalan ko dagi ɗum tayiban laaɓu ɗum ñaame ko onon jeyno laaɓani on dagani on allahumma si wona hunde nde yiwɗon aya qur'an hino jippi innita nden ɗon ñaame ma hadise nelaɗo selluɗo hino ari wiɗo ta nden ɗon ñaame kala kon yiyaali aya qur'an ma hadise no innita ñaame haray ñaame ko onon dagana haray ko halalan tayiban ko woni tun wala tattabi o tan jokku hutuwati cheytan
laawi cheytanuji ɗi innahu no iblisa lakum wonande on aduwun ko o gaño mo binu finñinɗo ngaygu mo suuɗa onon kadi fattakiduhu aduwa onon kadi jogitemo gaño inama yamurukum ande ko yamirta on bisuu'i ko bone wal fashayi e boneji wanta ɓuulu suu'i e fasha ko gotum ko bone e bone wanta ɓuulu ende woroton alallah liɓon e hoore allah mala taala muna ko anda wano wiigo allah no mari ɓeygo allah no mari ɓiɗɗo ko sifa ɗi konguɗi dansireji o yamirta o ida qilalam si ɓe yetama ittabi'u jokke ma ansalallah konko allah jippini kamɓe heferaɓe galuɓe jaabo balsi koni nattabi o menen meɗen jokkima alfayna alayhi konko min tawi e hoore mum aba ana babiraɓe amen ɓe menen ɗum gaynanime allah landiɓe no ene moodi awalaw kana aba'uhum e haysi laatike babiraɓe mabɓe la yaqiluna ɓe haqqilta ɓe mara hakkil cheyna yunde wala yahtaduna ɓe feewaɓe jokkayɓe tun o oye foti e goɗɗo jokku baba makko so tawrimo ko moƴƴi so a tawri bamma ngoyka a tawrimo zina a tawrimo lampagol a tawrimo gerugol goɗɗo a tawrimo ñande yagal e kambangol goɗɗo e ñamugol ko harmi e sokkugol goɗɗo e yettugol goɗɗo wota artumo ɗum ɗon wota ɗoftomo e ɗum ɗon wota ñentinmo e ɗum ɗon wa masalu lladina misal ɓen kafaru yedduɓe ka masali lladi nan misal o neɗɗo yan e ko mono ewnoɓe ma la yasmau mo nanata illa du'a an si wona ɓaaƴegol yo aru wani da an e ɓaaƴegol yo yoh summun ɓe ɗo koɓe bumɓe ɓe mana ko misal heferaɓe ɓen waɗa summun ɓe ko bumɓe bukumum e summun koɓe faaɗuɓe bukumum koɓe wumuɗ bum koɓe mbobuɗuɓe umuyun koɓe bumɓe summun koɓe faaɗuɓe bukumum koɓe mbobuɗuɓe umuyun koɓe bumɓe fawm kamɓe la yaqiluna ɓe haqqilta ya ayuha alladina amanu kono e gomɗuɓe kulu ñaame toujours min tayyibati immorde laaɓuɗi ma razaqnakum komin arsi kon e andi jaka allah no arsika goɗɗo ko laaɓa sa yeehi a wujji ɗo goɗɗo ma a jatti goɗɗo ma a ballike goɗɗo client a ñaami haray ko arsike ma ñamoɗa goɗɗo ñamata ko on arsike mo kono haray on arsike ɗon ko heɓorɗo no harmiri donc allah daali noon o liyidi ɗum ñaame immorde e ko laaɓi komin arsiki on kon washkuru lillahi yetton allah in kuntum so laati ko iya ko faade makko taɓuɗon ko rewton innama harrama aleykum ande ko harmi kon e hoore mon e ñaameteji ɗin ko mari dalil ka qur'an woodi goɗɗum ngo kadi ko mari dalil ka sunna wonde ñaametake kono ko mari kon dalil ka qur'an ko harmi ñaametake almaytata ko kala ko maayi harmi kala mum munte maayi ɗo harmuɗo hirsaka ɗum no harmi wata on ñaamu waddama e ƴiƴam ɗum kadi no harmi wata on ñaamu walahmal khinziri e tew kose burureji ɗin kose ɗi ka hoɗo no harmi wata on ñaamu wa ma uhilla bihi e kala ko hirsira ko gonga hirsa ma ya harmi kono hirsira li gayrillahi wona inde allah nde ko sana mo hirsira ko shirku hirsira ɗum ɗo kadi wata on ñaamu famanide turra kono ɗum ɗo e hoore mum musidɓe julɓe ko andirton yo allah dandu en tampere mo tampi hay piiji harmuɗi ɗin o daginante fi yo rew e majji famanide turra kala lorriɗo tampi o wayra baahin hara wona bewre o warri fes wala aadin wona jaggutugol wona bonki o ñaami ɗum fala isma alayhi aray bakkat fawakimo inna allah nden allah gafurun ko yafuroɗo rahimun ko yurmeteɗo mo ɗon ɗama ɗo ha tawi o ma yewni ɗon ka ndiyan ala few ko o yara o heɓal ko okkoramo tawi ko beere woni ɗon no selli yo ƴettu beere nden o yara embere ko dandata wonki makko tin o hawka beere nden ko wano noon kadi mo weelama ha tawi ko tew kosewil wonɗo maako ko maayi harmi ma ko tew hirsirangu sadaka ndaaro ma hirsira ɗum sanamu haray hino selli ka o ƴettata ɗum o ñaama embere ko yiltata wonki makko kin o liɓa haray hande kadi harmanimo inna alladina ande no ɓe yaktumuna suuɗoɓe ma ansalallahu ko allah subahana taala jippini ko minal kitabe immorde deftere nde wa yashtaruna ɓe wattitira bihi ayaji allah ɗen tamanan qalilan coggelel fanɗugel ulaika ɓeɗo ma yakuluna ɓe ñaamali ɓe sokkaki fi butunin ka nder deydi maɓɓe illa nara sowna yiite wala yukallimuhumullah allah yewtidoyta e maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe fes wala hum no waɗani ɓe adabu lette alimun musuɗe ulaika alladina ko ɓen woni ɓen ishtarawu dalalata suɓiɓe majjere nden bil huda acci peewal wal adaba suɓi lette bil makfirati acci yaafuye moodi ɓe gollitirali hakkille fama asbarahum kawe ko muññini ɓe alannari e hoore yiite